Babula bakhona emakhaya okhuluma ngomthandazi umprofeti udlamini onesiphiwo esinamandla kakhulu usebenza kakhulu ngamanzi. Naku sikhanyisa ekhandlela lelo manje namanzi. Sizokhulekela kubantu basenkingeni nabanamanzi amnyama nobunzima. Ngikho khona ekhathi ngaza la ukhona khona njengamanje uqina amadolo siyakhuleka manje umthandazi udlamini. Ngoyingwele egameni lakho Jehova namandla amkhulu esabeka sikhulekele manje kuphile manje kazimulo manje impumelelo monke lapho kunzima khona lapho kumnyama khona sikhulekele ukhaya Jehova namandla sicinise babona bakhona emakhaya abagulayo baseyibhedlela basemajele basemzimeni kungaphezulu kwamandla ngiyabakhulekisa egameni lakho Mesiya uNkulunkulu ngithi madede kumnyama vele khaya moya uthole Jehova namandla amkhulu esabeka uNkulunkulu ongcwele Jesu Kristu madimoni moya kunyama yemasho moya engaphumeleli moya emabhadi phakathi ithuyo vuleka inhlanhla ngokosami khuleka abafundisi nombala mhlaba wonke izangoma inyanga abathandazi amagedla bonke abantu abaneziphiko isiphiwo ngesiphiwo ngiyasikhulekela njengamanje uNkulunkulu aphakade kulelo unzima ukukhona ababhekana nabantu abakhona unzima usemakhaya umzima usemasontweni umzima usemsebenzini amabhizinisi yonke indawo ngithi yonke imali uyayikhwesha Jehova lamandla amandla wangiphawona wanginikeza wona ukuthi ngiyophisa abantu abagulako abaseyinkingeni abafuna umsebenzi abagulako abaseyibhedlela abakhohlwe ekhamba njengamanje uNkulunkulu ongcwele mabathembele uNkulunkulu aphakade Laba ngasekho emhlabeni bathembe nakuwe uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu nasekhandleni yakho njengamanje sikhulekela ukukhayeza ukuphila Jehova namandla phakamisa amandla phambi kwakhe uphumelise amaphupho ethu nesikufisile ngaphakathi endizweni zethu uNkulunkulu ongcwele Jehova namandla uNkulunkulu wasezulwini uNkulunkulu aphakade moya ongcwele siyakhulekela egameni lakhe Jesu Kristu uze phakade haleluya ubukele khona ekhaya asikho simo lesingendluli abantu bawokusho abaqhawe kodwa ke noma wadi wena ukuthi ufike empilweni yakho futhi ke uhlala ethembeni uNkulunkulu uyawuphumelela noma kunzima noma kumnyama indlela oqeda ngabo abantu ukukhuluma uyaqeda ukuthi uphumelele wenze lokho wena ofisini lokho wena ofisa inhliziyo yakho uvusa ikhala kini uvusa umndeni wakini lokho ihambe iye phambili bohlezi bakhona abathakathi bohlezi bakhona futhi abantu benhliziyo ezimbi abafuna ubona abanye baphumela baphambili kodwa ngamandla kaNkulunkulu nangendlela esikhuleka ngayo sithi uNkulunkulu debhise bomnyama uveza ukukhanya mukelo khona ekhaya hlala ethembeni ayikho iziphumelele ayikho futhi izayenzeka njengomthangazi njengomprofeti wakho unamandla usekhulumile uNkulunkulu ukhuluma ukuthi utawuphumelela noma bangabeka diphi ikhala emgwaqweni utawuphumelela noma bangabhasa inhliziyo kanjani awusiyo umuntu wena uwaNkulunkulu konke labakushoka abantu ngawe empilweni yakho nabacabanga ohlelo uNkulunkulu baziwa uNkulunkulu umuntu uyahlela ukuthi ufuna ukubulala ufuna kwenzela konke okubi emanzi amnyama but uNkulunkulu manje uhlela ukuthi wena utawuphumelela vele utawuphumelela mukelo khona ekhaya lethembeni uthembele uNkulunkulu nabakini bangasekho ungabalahla balona demon balibakini bayiko konke empilweni yakho Jehova namandla siyakwethemba nasekhaya sinalala nethemba lokho okukhulu nabo nanele khona futhi nethemba egameni lakho Jesu Kristu uwazaletha uze phakade haleluya